ukuthi niyaphila-ke sokucela kini laphana-ke ukuthi nisixhase ningadinwa thina nisixhase nje cindezela i-button subscribe lapho nisubscribe nje izimali kumahhala nje yokuthi nesenti imali kwenza phela ukuthi uyothole lezi-ke iy'ndaba ezintsha ney'gameko ezenzakalayo ngoba-ke baningi abantu abasibhalelayo abaney'nkinga abafisa ukuphumela obala uzame nangendlela ukuthi-ke basizakale bathole usizo ngabo ukuphumela obala banibekele zona lezi y'nkinga lezi. So ningasixhasa ngakho ukuthi ngicindezele lo button subscribe njalo izimali kumahhala ngisho nesenti elinyama leli. So-ke siyazi bafisa ukuthi-ke akekho umuntu o-perfect emhlabeni umbani unazo iy'gaba adlule kuzona namaphutha adlule kuwona athe awenza empilweni bese ukuthi esefika isigaba sokuthi bafune ukuphumela obala khona bezothola nabo bezothola i-closure ngaphakathi. Balulekile into la ngiphethe ubhuti usibhalelile uze ngenkinga yakhe naye uzoqala udaba from ka-A up to Z. Ngicela simlalele senze sure ukuthi-ke niyasixhasa cindezela lo button subscribe it's free, it doesn't cost mahhala. Nangoku ubhuti sikungelele bhuti. Yebo, siyaphila kanjani? Siyaphila nathi-ke besicela usibekele udaba lakho from A up to Z ukuthi-ke usibhalele uzingani la ngasihleli lutho khona uzokwazi ukuthi phela mhlawumbe uthole nosizo ngayo inkinga yakho ozingayo la. Hhayi, inkinga mfethu engisengayo la mfethu ngingasho ukuthi kwakunobaba la indaba iqala la ekutheni ukuthi mina bengingasebenzi yabo kanti ngizothola ukuthi lo owami engibambisene naye umithi. Manje ngangingaziyo ukuthi ngane ngizokudla ngani ekubeni kwami ngingazi ukuthi ngane ngizodla ngani. Manje kwangiphoqa ukuthi whatever okuvelayo kumele ngikuthathe. Manje lo baba lo indlela naye sasisebenzisana ngayo naye wangitshela ukuthi mina njalo uma ngabe ngingcwaba kumele sazi ukuthi ngangicatshile endaweni yokuthi ukuze sikwazi ukuthi sigombe amabhokisi lawo mabhokisi siyathatha sihamba naye lo baba. Oyena lo baba wayesebenzisana nabantu ukuthi badila namabhokisi. Maki amabhokisi anesidumbu seyingcwatshiwe umuntu like nanikumba amathumbu kahle. Hhayi impela sasenze njalo nje sasilinde ukuthi mhlampe sazi ukuthi endaweni ethize kuyangcwatshwa and then lapho-ke siyahamba siyalapha and then siyagumba ebusuku siyafika sigumbe sithathe amabhokisi and then lo baba lo enako no-connection abantu ukuthi adayise amabhokisi. Niyakala ukuthi niwagumba ebusuku amabhokisi noma mhlawumbe niwagumba sekudlule iy'nsuku ukuthi sekudlule iy'nsuku umuntu angcatshwe noma ngelisi ngosuku lomngcwabo? Hhayi, kuba usuku labo umngcwabo nje straight. Kuyeke kwenzeke mhlampe kweqiniso kube 2 days 3 days emva kwalokho, kodwa futhi isikhathi esiningi nje kwakuthi ngosuku lomngcwabo kuqeda kugcwatshwa ntambama because ibhokisi sasilifuna lisalisha sha kungaze lidlulise iy'nsuku yabo. Silifuna nje lisalishe sithi nje ligcwatshwe siyahamba siyagumba lapho kumingcwabo khona siyagumba sifike silokhu sithatha amabhokisi isidumbu siyasikhipha ngaphandle silahlele lapho masendeni-ke masithatha ibhokisi ngoba vele sisuke sizile ngalo ibhokisi. Okay, mase nithathile ibhokisi selidlulile angisilini inhlabathi? Hhayi impela phela lingangcoli because lisuke liphuma khona enhlabathini nathi sisuke sigumbe khona enhlabathini. Isibili esingaka nisithatha sekwenze mhlawumbe sokhona iphuzile or uphuzo oludakayo mhlawumbe amaphilisi thizeni kuyidakamizwa noma nje seniyalini nesibindi senu. Hhayi ngeke uzuye nesibindi sakho, kumele kube khona umuntu ophuzayo. Mina nje njengami ngeke ngiphuze iSmirnoff, bengingeke ngiphuze iSmirnoff before ngenze leyo nto and nje bengingayisoli nje bengiyisola emva kwesikhathi sengiyenzile kodwa nje bengingabi khona uma ngiphuzile uma ngikhani ngiyoyenza leyo nto bengingabi khona. Bekubuye-ke mhlawumbe bese ngiqedile inhliziyo ibuye nami ibuye ngishaya ukuthi hayi le nto engiyenzile kodwa nje ngaleso sikhathi uma ngiyoyenza bengiyenza nje kube right. Manje lokuyimali ebonakalayo ngempela beniyenza ngale nto
yokuthi mhlawumbe singaze ngathi sekungaze nijuve nenze into ethusa kanje. Imali ebeniyenza ngawo lokho imali ethe xaxa impela. Hhayi imali yona noma ngike ngisho ukuthi hhayi, kodwa imali ukuthi ukwazi ukuphila nokuthi ukwazi ukuprovide ifemeli yabo.